Kua puta mai ngā tatauranga o ngā iwi o te motu, me te mea hei tā Charlie Rahiri, hiamana o Ngāti Ranginui, miharo katoa te kitea. Mo taku iwi, mo taku hapu, mo aku hapu me taku whānau. Kei te kite mai i au, te hua o ngā mahi e mahi ana wetahi o tēnei kāhui ki te whakapiki, ki te whakatakotohia tēnei kaupapa kia nei ko ngā tatauranga ngā rarauranga me ki o te iwi Māori. He tata ki te 15 mano ngā uri o Ngāti Ranginui. Kua tupu te tokomaha o ngā uri mā te 16 ira 5 ōrau mai te tau 2013. Ko ngā rangatahi te ānamata o te reo o te ao Māori, kua kitea e ngā tatauranga 57 ira 6 paeheneti o ngā uri o Ngāti Ranginui kei raro iho i te 30 tau. He mea miharo tērā kia hau. Ina pone i haere atu ki tētahi whakaatiranga ki te wharekura o mau au i kite au te hua o e rā mahi tūpakari te hunga rangatahi o tira tātou o takureanga ki te tū ki te kōrero Māori, ko te kōrero Māori te mea nui, ahakoa ngā huatanga o te wā. Kei ko atu te iwa te 15 paeheneti ngā mokopuna me ngā pēpi ka kuraina ki ngā kohanga me ngā whare ko hungahunga. Ki te mātou whitu te kau paeheneti o ngai tātou te iwi Māori heke iho i te whātekau tau. Hewi rangatahi tēnei te iwi Māori, nō reira kai karo ake ngā iwi katoa ki tō mātou nei rangatahi o tira te hunga e hara mai ana. Waihoki tō mātou nei kaumātua, me o rātou nei kaha ki te tautoko, ki te poipoi a mātou nei rangatahi i roto i tō rātou nei ao. Nō reira koe rā te mea pai. Kua ki te tātou, ahakoa ngā aupēhitanga o te wā mai te kāwanatanga, kei te ora ai te reo Māori ki roto i tēnei iwi a Ngāti Ranginui. Kira Williams, ma Aukaha.